إن شاء الله أسمان شيخ كينا شيخ أمين إبرو سجنتان التاني جرو سجنتان ساني وان تيف خلت مان أمس ساني كولي جلا كهواسا ندبرسن إسني أفيرا جزاهم الله خيرا. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وهند درا ربي قيارا حالا ما يرجي الرخنت ولنفده قلني سهاقه والحمد لله. علماء بكبؤني مجلس إسلاما إمام مسجدا نقادوني هاوني في شمران درجيسي أكما ولي قلت حواسني مقالا أداما مقاخيا في مقاماتي تيات قالت هما إسنين جيتشو برباد لغتي قيان الرا قيا إلمان كيات قيا خيا الليمي قيا إلمان كيات قيان إلما جبادا أن هفون هفيني جئ من ريسان قيا الراخنا جوليتي يتي حملي قدوف أكا نرقو خنت حواسني بكتاو نبي خون لغتي والتجي أما درة تاسفنه الدود تري ويا راخنا مو وهيتو نخيستي نغياما أكاسي بيخا انتو قرينا دبي في مولون يرونا ما مليتين أرغانجان ويا را مالي فكته اللين بيني وهيتو نخيستي نغياما غمچو أكا أما دران أرغنيتو نخيستي جران إدانو بكتي منان كيستي جران لافتو متجيتشو ناغالي أني نموماتو نقابا مالي أنما ننقابا مواون سيني بير رغاي سني ما بير أني أناتو خنماتي مالي نمني خيّا جيتشو تنا إيبا كتابا تناتو نقرايزي سيدا نمني إذا أني اللي نمني قابا جيتشو قيان الرّا وقويا أمين بروتي مبيخ أني قوّا الليمي خوانا قراتين قوّا قويا وقويا أمين بروتي مي قويا علمائي خناتي ورسينا ساني قلماو قبي سلا قلماو قبو هم فول ربي جرا خون اللي انت تاو جرا قويا الرا خنرا درقاقيسي دعوة خيسا قدت قويا برو عمارتنا بقرى قدته هيو تسرى أكبر رئيسو دامو برباد يرون أمار كتابة خنا خيسا كتب أكا إساتي يرو جبدو يرون أمني يمرس الرأي بفمي مقال الرديمي مستوى قالالو هجي برباد أكا زيبيك نما ماتي كب خأما أي بفمي نمتي چابي يتين يتمدان فجاسي هوغا مدان مشنغان دالي أدون قبد إسا برانفو نمني أمتا فودو بيخي وان قبو دقوغي منق الله فيفو لا بيخي نما ربي رحمة قريف ملي خانا ميدان إني فجافة رومني قبي أخافا فودتي ويرو خي صدقي يا ربي ودو أن ستهي أتناتاتي سلا أتي برنا فوتي وري خيسا أفر راسي باسي أوين أكتي سلالا يا ربي جيجي رومني يرو مسر روبي جن سي برنا فود خوار أفر راباس يا ربي سلاسيتي أنا تاتي واكتي سلالو نيرو بيف جاني بيخ أكا بيخانيتي خلطاني بيخ يرو سان كيسا إساجرو عمار كتابة خنا خاتبه ربي ساها قدسو جزل ربي ها خفلو في علمائين أكا ربي إجرى هم بسو أكا دعائي قوتني بسينين كانت إمالتنا أنا واخباني مالي بيخ إمالا ماتي وجي إمال أما تدي دم درا برنوتا في يرو مراسا أنا كوبا إمال أما تدي دم الرافي مو ماتي وجي إمال هذا أماري وجي إمال
هذا أمار جتون أولي قد في خاول اللي قباب سنة خديجة قدا خناجت الله أكبر. أكسي بيخا خديجة قدا تناتي مالف سلاجتني مالف خنا شره جنا خطاب خناني تال مالف جتش خنا جتو خن أصور دي تكتا كلام سدي أفرجه جنا خطاب خناني قا سلين قلتهم يجتو برباد الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. فولا خيسن درتي عالم شيكوتين جارتي مقايا يامو في قلتهم فتون ألفاتو خنا خيستي هذا أمر هو كمتو قلتهم يجتو برباد الله أكبر. يوفيت سمين هاجبتو كمتو قلتهم يجتو برباد الله أكبر. وان جو في الوجرات إلمان كيسني رتي يجي فداد أنا خلاص سنين بروجيكتين مشروعني نوتي إرتي وريجامو كمنو مشروع إلمانيتي نوتي نونقل لي وان بروتي يروفني هفتين سر هفت واني أتي دنيا تنرانين كبجتو إلماني عماري في منذر جولي قدسو إساني رتي بران ilmoo guddisu ani immoo odon fuudhinin ilmaan namaa guddis odon fuudhinin nama fuusis akkasi beek ana bira laafum odon fuudhin nama 100 dhiyaatu fuus osoo ilmaan hin qabne ilmaan namaa leenjise ilmaan kana irratti guddisa baranne waan silaa ijoolleen namaa argatuu qabdu ijoolleen gabbaatee taphatuu qabdu maaskilaa fi waan takka takka ari'uu qabdu bakka bashannanaa deemuu qabdu hunda irratti haraam goone akka keenya akka nama guddaa amata 40tti guddifne ta'u ijoollee xixiqqoo akka nama amata 40 jiru jechuudha gizee gari yoggan kophaa taa'u waan kana yoo rabbi nagaafate akkamiin godhaa ijoollee ijoollummaa isaanirraa agabsu waan silaa ijoollummaa argatuu qabanirraa agabse dhiiroo rabbi way nagaafataa shakka yeroo gariidu akkana keessa yeroo mana madrasaa dhayxen beeytu ijoolleen tun yeroo mana quraanaa dhayxen beeytu amas torbatti quraana fitan ama 13 hibzii fitan quraana الله أكبر. quraana qara'uun quraana haffazuun barnoota akaadaamii barachuu nama dhoorka namatti fakkaata nama gariidu akkasii mi beek barnootuma duniyaa gubbaa jiru hundasaa miftaahni isaa quraanaatu الله أكبر. namni miftaahni isaa quraanan baname umriin honga'uu beek yuunivarsiitii duniyaa tana gubbaa jirtu ta maqaa isii yoo dhawan achirraa in eebbifame yoo jee namni tokko namni bakka jiru xiqqoo malee rukuu godhuu fi deemu takka nama amaanaa qabu nuu baasuu hin dandeenye beek yuunivarsiitiin sun nama amaanaa qabu nama mirga namaa eegu nama kabaju nama hujii isaa kabaju nama gubboo nyaan nama hawaasa ija takkaan laalu duniyaan takka uumuu hin dandeenye beek ilaa aduu irratti sartifikeenni immoo jalarraa ilaa gubbatti xiqqoo malee saaxina tokko guute yoo heddina baay'ina digrii fi maasha Allah waan isin lakkoytan sanduuqa guutaa beek namni amaanaa qabu namni haqatiisu eeysarraa tolfama masgiidaa fi qur'aanarraa tolfama taarikaafin isin hin jaatu seenaafin isin hin jaa jecha kanatu nuti akka hawaasatti ilmaanirra dalaguudhaaf mana barnootaa qabaatu qabna mana barnootaa kanu fakkaatu namni arraas keessa jiru alaa liyuballighi shaahidu minkum alghaa'ib waan jiruu jarrabee isinii hima mana barnootaa kanu fakkaatu qabaatu qabna mana barnootaa kanu calaqqisu naggaadeen as keessa jiru kasaahimni salleen jiru mana tokko barnootaa keejirraa ilaa haya skuulitti mana barnoota nu fakkaatu qabaatu qabna maal jedhan الله أكبر. الله أكبر. جولي أسكيسا قدتيتو جولي أمانا قبضو تودن دان جولوني مقالان الرادوفة جولوني إلى كتا كتا لما دبرا في دردري وجتائين كراني أكسي بيخ مقالو مدرين أولا أفتو دان نمني خيسان بيخو بيخ جولين تون أكنا قدت إيقوما يوفرزي سينان dhiiraa fi dubri wal bira taa'u achitti argantu yeroo kana ree namni nama uf beeku waan isa baasun ilaallatan akkana hoggaraabe keeji joolleen oolmaa daa'immanii keessaa oolmaa daa'immanii daa'ima fuunee
bakkuma agarre geessina ajaloo dhaggeeffadhaa daa'imni yeroo xiqqaa kana ni khataba ni dubbisa afaanii waa qabsiisan namoo akka beekanitti mana eegan kun mazmuurii fi ni wallisiisa ogaa gabbaaseetu akkasii beek ilmaan itti fidaniimi akka beeku godha waa wallisiisa yeroo boqonnaa waan afaanitti guurus waan ofii fedhu afaanii guuru hadaraa namni ilmaan daa'imman qabdan bakka isin fakkaattu malee geessinaatu ni ustaanii gaa Allahu Akbar. nin beeka waan ustaniif bakka san hin qabne du bakka hin qabne garaddachaafannaa sheeka jechuu keessanii beek akkam goona garaddachaafnaa jechuuf ustan amanni kun akka ta'ettu as ga'e 2018 nuti keejii takkarraa ilaa 3 oolmaa daa'immanii mana barnoota kutaa takkarraa ilaa 12 mataa keenyaa qabaatuu qabna Allahu Akbar. yoo akkas hin taane deemaa godaanaa biyya tanarraa deemaa firraa bakka biroo deebi'aa kunis bakka dhuftee dachaa kunis bakka lafa qotan oromiyaa tana keessa bakka ooyiruu qotanii jira achi deemaa qotaa dhugma isinii maa beek nama ja'anii nawaarii jettee mattaawaqaan fudhatiin magaalaa tanatti yoo waan anjuu kana godhuu baate maallaqa kun hayaa iskuulli bilaashiimi kafallee ilmaan keenya qaraayisaa jira keessanitti yoo kafallee haraama maal jettan manuma xiishuma xiyyaa fuudhee xiisha keetii yoon kafale dhorkadha naggaadeen tokko yoo dhabne 3-4 taha bizinasa wani maallaqa bilaashii silaa gurratti siimaa beek namaatu sirraa itti heddummaata fi akka itti sitti mudhamee beek wani maallaqaa bar wani tolaami maallaqa ammumarraa nuu karoorsaa waliin dhufa kutaa takkarraa ilaa 12 mana barnootaa qabaatu kanuu fakkaata masni gala kolleejjii jarri keenyawuu maahadaa fi kolleejjii nuu godhanii jiran san guddifna yuunivarsiitii akkamitti bakka mannaafashaa bakka bashannanaa tanuu fakkaatu qabaatu qabna qajeeloo dhaggeeffadhaa ijoollee guurree numa yaanuni wayi dhiifne takkaa dhiiftanii hannaan numa yaananii bar bakka bashannana maarroo numa yaanaa bar bakka ijoolleen itti bashannantu tanuu fakkaatu suuraan achi maxxanfamtu nu fakkaatu sagaleen achirraa baatu nu fakkaatu akka hawaasatti qabaatuu qabna mana haakimaa kanuu fakkaatu argannee jira hedduu jira kun doktor Ummadillee taa'u jira hedduu jira kan maqaa isaanii beeyne doktor Jamaali Astur kan bokkaraami Khabiir Hussein rabbi rahmataa godhu funoo mooraa keessa jiru akkana beek namni ogaa ummataa dalage umriin irraanfatamu beek rahmatallee juubaan nu dachii tanarra waan dhaabbanneen sheekisu sawaba argata hawaasni waan ufii ta isa fakkaatuun qabne hawaasa jedhamee lakkaamu arran siimaa qajeeluu dhageenya ijoollee bakka bashannanaa tokko yoggaa geessinu sagaleen nuti achi dhageenyu xala'a albadru alaynaa min thaniyyaatil walaloota dhagata durin beekna nama guddaa fi beek isaan ta'ammaa jaa yoo fedhan kanuma kanaafi sagalee san achi dhageenya suuraan nuti naannawa sanii agarru wanni nuti agarru waan fakkaatu maallaqaa beeki tolaami dhiira naggaadee waan sanirratti hojjettu barbaadaan ta hawaasa ufii fayyadee maallaqa teessee elmitu ni elmiti bar ni leen gaaditu beek gaadiin dhumee bar ni elmuu qofaa bar naggaadee akkasii barbaadata aqlii qabdu horii jechuun horii ummata keetiin fayyadee atis fayyadatu horiin atumti teessee elmutu horii mi'anaa siin jee khatabi dhabanii akka kiyya kana jiraatu irra wayyaa beek dhugaa siimaa beek waraabessi namni narra foon fedhuun beeku anuu hoolaa huqqataan fedhu jeje katabi anuu horii silaa fedhe miskiinaami wallaahi horii kasi ufuuf waan si ajaa'ibsu horiin an irraa gammadu ijoollee saahibban kiyyaa jira kabuna ergu hoggaan mooraa san dhaqee haawwan shamarran nama 300 ol mana kana keessa taa'ee kintaala bunaa tokko gajjiise waa keessaa guuru afuufu argatu guyyaan guyyaa isa irra gammadu jiru horii jechuun horii namni si wajji hojjetee waan argatu jechuudha. Amma si gala manni barnoota namni bu'aa argata atis maallaqa argata. Manni haakima namni bu'aa argata gammadee fuula kee hoggaa dhufe namticha beeku bismillahir rahmanir rahim jee waan namaan dhaggeeffatan sirra kaa'e guyyaa isa irra gammadu ni jira. Waa isinitti mul'anne na fakkaata. Isinitti mul'anne beeku. 150 duruu fayyitee waati. Dhikkuma si godha malee. تكتب بسم الله سندجيزن يبقى شنتم لكم لخيخود شنتم ما هفي ولا أنا نمتي جيبه والأنسي بك منافشة بك بشننا
bareedduu takka namni tolche cidha islaamaa geggeesse gammachuu islaamaa geggeesse namni akka xiyyaa harakkate kunillee shayni maal asii godha khajanii cinqan kun bakka akkasii ijoollee fudhatee hoggaduuf bakki surree isa fakkaatti gammachuu boo gammachuu kana barbaanna kana hawaasa jechuun horii jechuunis horii kana horii ufiifis wargata ummata kan kee gargaartu jechuudha kanan guyyaa munaasabaa kanaan isin dhaamuu barbaada waan dogoggora tahee teessoo tana keessatti argamee waan kataban keessatti illee argamee suuraa takka ta ulamaa'ii anaaga kaayanii ana suuraa irraa ol kaayan saniitu naa ta'uu dididu suuraa sanillee dhiifama isin gaafadha Sheikh Mahmoud fi Dr. Jibril fi Sheikh Abdul Qadir mudhiiti yaagat godhuun sun waan akkasina ulfaate lagar dhiifama sorry I'm sorry hedduu waltajjii dhiyoo tana deemne irratti moggaa takkaan niin gammadaa takkaan xiqqoo wahii na dhagayaman ani akka ililliiti ilillii waan jane maal janiini abaaboo maal janii waan tan abaaboo yoo tuttuqaa heddummeeysan ni duuti ni amaarti amaaruu waan jetta akka duruu ni beeytanii mi ni mataa kan akkana tuttuqnaan ni duuti an akkasi maqaa kiyya kakaasaa ooluun fedhu maqaa kiyya uga kakaasan akka abaaboo saniiti ani du'aa deeman waltajjii dhiyoo tana deemtu hundarratti amiin 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 jechuun sun akka ilillii sanitti matarraa xiqqoo malee nagad laaffise saniifuu dhiifama isin gaafadha waan maquma kiyya kaka'e saniifuu ani waa nama bakka faarfamu jiruu mi beeka lakkooysa kiyya anni beeka quxuriin uffadhu takkaa wallaaleen beeku waan rabbiiti beeka lakkooysan ufii uffadhu annuman beeka namni yoo sanii ol jees sanii gajjees mana yaachisun lakkooysa kiyya ni beeka haa ta'u namni ree wahuma ja'a jettan isin waan rabbi isin jechisiise ammoo akka isin zannii yaaddan sanii ol akka rabbiin godhu rabbi kadhadha rabbiin amata dheeraa kana anaa umrii amata 20 guutiin yoggaan an dhaabbadhee waa himu yeroo san namni waa ol dhaabbatee himu hin jiru beeka kata binaa siimaat namni ni booya mana kana guutuu masgiinuuti ni booya booda waggaa gabbayaan ambar waa kitaabni nan boochifne mucuma xiqqaa waa himu kanaan na boochise jira akkas jedhi beeka waa kitaabni illee lajiisetiifi akkamin namni kanaa waa himaa namni hanganaa akkamin waa himu amna sanirraa ilaa irratti eenyu kana tiise Allah bu'allee buusuu baadhu dogoggora hamaa ummanni kiyya irraa qalbii cabu dogoggoruu na eewalee sanirraa na lagee rabbii arraa na eege galanni 1,000 isa haaru Allahu akbar galanni lakkooysan qabne adaamaa gaafan dhufe warra adaamaa maqallee isin faarsisuu dadhabu maqaa isin hin arrabsuu jee sheekutii dura dhaabbate faarsisullee yoon dadhabe abadan maqaa keessan hin arrabsiisuu jee wayin isin arrabsiise ilaa irratti ganallee rabbii na eegu rabbii kiyya irraa kadhadha إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله خنا بقول نمسيس رب لا حول ولا قوة إلا بالله وان تكخا علمائي خنرت أنيتين فارفمو تقول لنا كجر بيها هاتو مالين أفبوهر سيرو غري كذا غري ميديا OBN يقول لالي جولين تكا يرو جاللا جاني ووالغابة أتي جاللتي كميسي إيجلتي وان در بيه wanni sun waan darreebe eega namtichi sun akkatti intala takka jaalate himuun sodaatin ani maaliifin amna keessa dhufe sodaadha jechuu onneen godhe agaroo garaaf namni akka dubratti jaalatee odeessaa jira garoo garaaf ani immoo karaarra dhufe maa sodaadha jee onneen na godhamte malee sodaa qabaa beek ni sodaadhe beek hundaanuu dargaggeessi keenya warri da'waa islaamaa jala guddatan wanni isin raa'aynu dachaa ammaar kana isin raa'ayna amniti amma lammiintiyya argaa dhageettirraa afoolarraa gara katabbii gurraan dhaggeeffaturraa gara katabdee dubbisutti aduu ar'atti daangaadha jedhu hin galleessini waan hin jee hin galleeya gurrumaa waa dhaggeeffatuun katabbii namaa dubbisuun irraa katabanii dubbisutti isin daangaan ar'atu Allahu akbar afoolli daangaan saarra Allahu akbar afoolli sunu barru deebuu qaba argaa dhageettiin barru deebuu qaba guyyaan arraa seenaa daangaa afoolaa fi argaa dhageettirraa gara katabanii dubbisuuti guyyaan arraa daangaan
dargaggeessi kun dhaloonni qubee kana dalaguu qaba jechuudha. Hawaasa dubbisu habarreessu. Haseenaa barreessu qofa osoo hin ta'in haseenaa hojjetu. Miskiina wallah. Amma sii gala seenaa hojjetuu fi barreessu illee garagaraa beek. Warra seenaa